Li, ayo Li. Aduh, Mungkin jelek Bayu ah. Lurung kan, harus semangat Li. Pokoknya Li tenangin Jani Li. Dia Li mikir apa-apa Bien. Pokoknya Jani raga bareng-bareng. Ngelah ya anggon bareng-bareng. Sing ya ngelah harus mesti bareng-bareng. Pubuin Jani nak hari kasih sayang nawang Li. Pokoknya Li santai kan. Mungkin ya. gendeng apa? Ih, gending itu ane romantis tuh Li. Ocha Putri ngelahan ciptaane anak Agung Rakesidan. Memangnya bisa? Ih, bisa lah. Cuma gitar. Main cak megendeng. Panggung Bayu Nawang Li. Petange Jani tiang inget ken beli serasa nusuk dingine angin ngampehe merawat kanya manis beli serasa diadep tiang tuang idang ngayalang ragan beli kangen sing idang maena genjrengan gitar lantunan syaire rikale beli magandeng romantis kentian lima rekenal nguda tu sing idam ngang sapang manis manis mula manis kanyang beli manis uyang paling yen kena uli dan pasar kegiannya ngalih beli apa ngidang numpang kangen Jani kang wang tiang pantas ngidang isi liman beli kang wang tiang pantas kenyamin beli kang wang tiang hubungan raga mareka kene kang wang tiang tu sing bani maksayang takut yening bas kaliwatan beli ngancan ngejo-ngejohan kena hesu baja sing tahan makita niman takut yening bas kaliwatan beli ngancan ngejo-ngejohan kena hesu baja sing tahan makita niman kang wang tiang pantas ngidang isi liman beli kang wang tiang pantas kenyamin beli kang wang tiang
marah kekene kang wang tiang tu sing bani maksayang takut yening bas kaliwatan belingan can ngejo-ngejohan kena hesu baja sing tahan makita niman beli sayang weh, Li, bangun Li, bangun. Li kene nu pulas. Aduh, bangun. Cek, nih marah lama babakan pule. Bisa nutoren anak kan angwan iban sing ada. Li terus ngorenak toh hidup itu butuh proses, hidup itu harus berjuang. Mari kita bersama-sama melawan. Kali yuk Li jani nu masih pulas. Li, nak rainan jani Li bancang pes nih. Duh, Nyai. Cepet toge Nyai aget atmane nyak kembali sedang luwung ngipiane. Sedang luwung ngipi. Cang sing itu ngipi-ngipi jani Li pokoknya harus bertanggung jawab. Jani rainan tuh numpuk nawang Li. Jani tuh rainan tumpak landap. Bemani tuh rainan palenten nawang Li. Nyai itu tegang-tegang gitu rainan. Pokoknya sesidan-sidan. Mongke ni rago ngelah amun to aturan. Iya nanggo kakali sesidan-sidan tuh. Lah aden cendak pisaga nawang Li. Nyanan tepuk cendak timpa-timpanya nang Banten canah kan. Ije jang-jang muanda. Nyai. Yang Banten to yen nyidang pangsing mutang, nyanan sudu upacara pangsing tagihken kreditane. Malu wajah dosan yang widiwasa. Nyai to makanya rago tuh harus mengerti tentang agama. Paling sing rago harus tahu gitu. Tumpak tuh nawang Nyai tumpak. Apa tuh? Tumpak tuh asalnya dari tampe artinya tuh turun. Itu bahasa Jawa kuno. Langsung ben berubah bahasane jadi tumampak. Jadi tumampak ben berubah menjadi tumampek. Tampek pak gitu artinya. Suwen menjadi tumpak landep artinya lanying. Apa nih lanying nih ini upacara irago senjata keris ane mempasupati di samping to siduri pikiran irago masih harus lanying yang positif yang baik bang sing bungut Nyai lanying Jangan senawangin masalah doli pikir cangtu yang berainan tuh apa Banten nih gitu nak beli gitu ya wah water cang gitu nali nah pokoknya jani Li bancang gede pes jani nih ketumpuk tuh jemak Kang Wang ben mani masih rainan palenten engken palenten apa kaden gitu diku jemak Kang Wang ngon tumpak gen coba landep gen ketin nenek aduh kok lebih indah piane aja yo timbang asline oke